Fred Nunda, chairman ya Busongo Boda Boda Riders Association Kisii County. Litukoria mambia kor last week ni wiki ya kabere twagendete kobanga igoro ya masabo tukabwate twachikuriye getie stokorera masabo tukanyora ntokonyora tokarigi tukanyora liba gandire pare eri stadium ateri koba busy tukategwe pare na tukuyetumia for 3 to 4 hours tokora masabo so twegwete nga umuga koyokorukura iro chandira abantu ngocha kare Kisii na nto tukagwa abekira ngokora baro mukutano erera Dele tukarokera bari gere bagata bangana gotokorera ari muchando tokora tikitoyo because sitari kintu to etwe nere oruete sitari kichama pema date ngoja chuma tatu na ndaga change chigomira rire cheito ntumo kutano ito masabo nturi go change to igura abantu mbaro bachorira ba MCA abande mbaro bare nominated abande bari getu chikura bakabu bare stadium bagenda tukubanganga umuga koira ira ngoja daira tigasikira abaguzi ba mu support for long time development ya nyakoroka na national government go Kisii County Raira egento gyo kako karago choto ngaina twakura twakora ditukoria mambe Mr. Simbarati ntutu ikunyara gutotenende masabo because ya yarto gwetera toituru na baibi ti accident para na ande president ya danga kinse ne ya masabo tokora masabo bono tukabwata chipasta chisa ine aimumura kwa sababu kwa abeiri osenga kyukarto ikoigwa nchumambi chipasta chira chikokorera masabo ekere cyako koreira masabo usuno igwo chenchi omanye gento abantu ba Kisii County batagete nto gutaka gusari county yeto ya Kisii muno kagerete ayo mata ari Nairobi swa kabiri mwaka koru bo chororo kwa sababu abantu bara Nairobi mbabyari dio kiro muntu agenda so ntu anoto byari development yeto no tokora no twagacheta no to invested nto guchigota ko bochi nebintu binde bikokoreka nebibe bisari county yeto bintu bito bisarike igoto ko sabanga ritukuria mambi ntu bwata amasabo nyabanta obaino bagoje sigabachiche lakini ntumbato che kibararo na baracho kibaite igoro baso stadium we have no problem lakini siko ka suka begete chizbika tokokorera masabo ntu no tokara masabo ndugu yangu na ndokokora uichoro rosaberu usinoro ndiana kwa sababu no re kombo kwaretire propaganda kwakorire bintu byo bakora kwaretire ghost workers ayentura akobori ngaki uri gete chindugu chiago kifast cousins chiago uri gete paka chigari friend chiago na hane nturakoboria yimaro kareta academic isinchi bwate mechando amasakarago na aratware mechando pako mugako yo matianya cha kokokonya matianya kera chire kubwatu kwa myo kujina Nairobi na iro chiko gotisere president no monto gotisere momura gwakuri biboko na ande ngokoire chire nchenda te kokotebiga tata Simbarati esike omanye gosikwa nyeto kunyara gwesika esike munora besike bono ngakitoko gokora rende gitoikoigo egento kiamana ngo thingiringa ki intu authority yara n'abantu ba Kisii County na Nyamira togwera kamwe president his excellency William Samuel Ruto ebintu binde byarairo ko totebi ebyo tibigwetegana bya sokochumene na did za bunoazi iganye ko ntoma danga no muntu bodi amugenda koropo oji bwa no mugako yo muganga okwaira mario ko rero ri tindagara to kar ko ribe ke password wo ko no ko kora meeting county government ya Kisii teri na your personal property county government ya Kisii ne aba to bonse ba Kisii astore muna stakeholders ba Kisii County igengo ko sabaiga tatae tori tiare gochiko karibisho mugako ina ndo mugako yete otore tara maandamano ga nyire bokere igege tutogenda to kubanga sai nga ke president egocha ige binte byo ko toeresa ntunto bitatu ko bitegerera ne bintu biri gwakora takara chu egwike gocho wansa chuma ino genda senate otwa marieta ya ghost workers kero gwakori na ndo twa marieta no rigete chigari friend chiago abairi bago ebinte tuma gochaka ko birigere to kunyara gutonga ngo akoro mu cheso chibe asi change cha pending bills 850 million chira ni resa serikali anana ekitura toeresa orocho okonyo wekora ngomete na ntumanyite igo sikaba guzi nabaguzi bamako gusika na ndi mayina development na tota activities na development na tota mandamano tari arto koli mandamano tari employment my friends sikaba ndo Kisii County